Selam dostlarım. Bugün biz iңнер турында сөйлешүүбүздү devam etебиz. Иң büyük dağlar turunda söyledim. İң zor kulni de, иң zor utraularını da bilesiz. Hatırlamayız deysiz mi? Bir de burşılmağız. Şayan TV'nin YouTube kanalına kirip, Şayan geografiyani izlep tabasız da bilimleringizni yoңartasız. Siz Şayan TV'nin YouTube kanalına yazılgansızdır bitindi. Bugün biz İң isimine layık bulgan devletler bilen tanışırız. Gittik. Гадәттәгечә minнән сорау, sizden cevap. Sorularga cevapны bilmeseniz bir de kaygırmağız. Birgelep izlerbiz. Demek birinci sorau. Dünyadagı meydanı boyunca iң zor devlet. Туктагыз, тукта. Bu sorauga cevapны bilmeseniz de sizdirmәгез. Бик акыллы yüz ясыйбыз да, tezgine kartını күз алдына китерәбез. Hem bigdiriz. Elbette meydanı boyunca iң zor devlet ул bizning ilimiz Россия. İkinci soruны тыңлыйбыз. Dünyadagı iң zor utrау кайсы devletniki? Карагыз әле, siz iң zor utraуларны хәтерлисезме соң? Әйе, Гренландия утраулары. Һәм бу утрауlar Дания дәүләтенеке. Üçüncü sorауга җавапны кайсыгыз белә икән? İhtibar bilen tınlağız. Dünyanın en büyük dağ başında urnaşkan devlet. Elbette Nepal. Hindistan hem Kıtay bilen şikteş bulgan bu devlet Gimalay tağlarında urnaşkan. Başkalasın bilesiz misin? Dürüst, Katmandu, Nepal devletinin başkalası. Dördüncü sorauны tınlağız dostlarım. Rim şehirinde urnaşkan kip-kişkine devlet nişik atala? İң kichkine devlet Vatikan икәнен min әйтмәсәм дә беләсездер инде. Аның мәйданы нибары 44 гектар. Һәм бу дәүләттә 1000гә якын кеше яши. Тагын бер сорауга җавап эзлибез дуслар. Күлләр саны буенча дөньяда беренче урындагы дәүләт. Белмисезме? Мин дә оныткан идем шул. География укытучым ярдәм итте. Иң күп күлле дәүләт номинациясендә Канадага тиңнәр юк. Bu ilde 200'lep kul var. Planetamızdagi barliq kullarning 60% Kanadada ornaşkan iken. Hem bugünge soңgı sorau. Иң күп tilde сөйләшүче il. Papua Яңа Гвинеяда resmi til ingliz tili bulsa da 820 tilde сөйләшәләр икән. Яңадан яңа кызыклы фактлар белән танышуыбызны киләсе тапшыруларда дәвам итәрбез. Бүгенге сау булыгыз дусларым.